aratinywa ibyavuze byose baramumvira siwe mumvira baramumvira imana iri muri we iko ndani mwake kuko umugwa w'Yerusalemu urongowe n'Imana yo mu ijuru icyo gihe umuntu ari Yerusalemu rero abari mu Mana neza mwita parisheri huyo anamuita sheri araza kukurinda mu modoka atakuchunga karini araza kukurinda mu ibarabara atakuchunga barabarani accident araza kukutabara kwa ajali atakusaidia ubona uraza guhura nawe shida utakutana naye bego shera sumu wa muriko shida nazidi ule uriko mukura he unamtoa wapi kura yo manya toa hiyo ujanja sawa ndio haleluya amena ahura n'abambuzi akakutana wajambazi yo nimwasomye neza ariye tuca ku mayange dusoma tukaza byari bana wakati tunasoma kidogo hatujue nini urero turato Yesu amwishura ngo habaye umuntu yaravuye Yerusalemu ariko aramanuka aje Yeriko agwa mu bambuzi baramukoba muri jambo apana kumwiba gusa baramukoba baramwambura wakamvua vitu. Iyo umuntu bamukobya sana sana kama mtu amemvua bamusiga uko Imana yamuremye wanamwacha kama vile Mungu alimuumba baramukoba wakamvua vitu bamutwara ibyafise wakamshika vitu alikuwa avanye Yerusalemu akatoka Yerusalemu aramanuka akashuka agwa mu bambuzi akaingia baramukoba bamutwara ibyafise n'ikirato n'ipantaro n'ishati n'impuzu zose bamusiga uko Imana wakamwacha vile. Urasoma neza muri Biblia Tunasoma vizuri kwa Biblia hapo gatoya hapo chini baramukoba wakamvua vitu ngo bacha baramukubita wakampiga baramukubita hao wanyang'anyi wakampiga. Oya reka tuasubire kwa kana aba muambuzi akaingia kwa baramukoba bariki basiga asigaje gatoya alikuwa anabaki kidogo tu wawere ili afe. Numva baramukoze bamutwara ibintu wakamshika kuburyo bagombye no kumutwara n'amagara akamona uhai wake baramukubita baramuponda basiga hasigaye gatoya banaweka kidogo wawere ili afe. nagomba ndakubari nataka nikwambie mu nzira jiani yo kuva Yerusalemu ya kutoka Yerusalemu mu nzira y'Yeriko jiani ya Yeriko mu nzira yo kumanuka hariya mu gisagara mu gisagara cy'ahantu havume abambuzi iyo abantu bavume ahantu ho mu muvumo nta byiza bihaba abambuzi niba mu Yerusalemu uzohura n'abambuzi. Yesu adufashe cyane tusaidie. Abambuzi pana wanyang'anyi baramwambura wakamvua baramukubita wakampiga wakampiga baramuboha wakamfunga baramwambura wakamvua. iko ndaraba ibyo bamwambura nikaangalia vitu walimvua. reka turaba umuntu abafise Yerusalemu tuangalie mtu wa Yerusalemu umuntu yaravuye Yerusalemu mtu anatoka Yerusalemu agereranywa n'umuntu akijijwe afanisho mu ameokoka umuntu akijijwe avuye muri Kristo Yesu ametoka ndani ya Kristo abafise ubushobozi bw'amasengesho na uwezo wa maombi abafise ubushobozi bw'ijambo ry'Imana mamlaka ya neno la Mungu abafise ubushobozi bw'ingabire zitandukanye na karama. Yesu adufashe cyane tusaidie. umuntu ari Yerusalemu mtu alishinda abayuzuye ijambo amejaa neno. Imana ishimwe Bwana tusaidie. abayuzuye ijambo amekuwa amejaa neno abayuzuye ubushobozi Imana yamuha amemupa bwo gukankamira abatarimo kemea mapepo bagahunga wanakimbia bwo kurabi na kuweka biganza kubagwana uyo mwanya bagakira wakati wanapona. haleluya amen. iyo umuntu ari Yerusalemu atanguye kuririmba uyu muririmba abantu barafashwa kubera bari Yerusalemu kubera Yerusalemu hari iyerekwa pana maono kubera Yerusalemu hari amavuta y'Imana pana upako wa Mungu kubera Yerusalemu hari ingabire z'ibitanga alama za miujiza. ariko nta muntu ibyumva Mtu anasikia hapa nta muntu abyumva tubikomeye hano mtu anasikia Yerusalemu abagwaye barakira wagonjwa wanapona. Yerusalemu oh haleluya
wote imugwa w'Imana mjua hari ibintu byose vitu vyote. haleluya hari impemu yera hari umunezero hari amafaranga hari abana hari umugisha hari amasezerano yo haleluya hari n'imbabazi hari n'urukundo Pana upendo. Yerusalemu aho baguwe neza Yerusalemu oh haleluya icyoma mukaguma Yerusalemu Hata wewe mwishi Yerusalemu. icyoma mukaguma Yerusalemu. teroposike tutemene taimito mwana data Ndugu, ndakwifuriza nakutakia kuguma Yerusalemu kubaki Yerusalemu. hari umuntu ataranyumva neza Pana utataja leo. niwaguma Yerusalemu Baki Yerusalemu. uzoronderwa n'abantu mugema Kuna watu wa samani. niwaguma Yerusalemu Baki Yerusalemu. ijuru rizokwemera Mungu tutakufuatilia. niwaguma Yerusalemu uzohamagara Imana ivuga ati ndakumva niwaguma Yerusalemu ibikurwanya bizoba ariko ijuru rizokurwanira Sababu ni sheria. haleluya uri yavuze ngo abaho baguwe neza haleluya ikoga mu Yerusalemu Unasema Yerusalemu. ariko bani Yerusalemu Mungu Yerusalemu. Yerusalemu. Yerusalemu Kuli 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 Yerusalemu. abadayimoni bahaguma Mapepo wasimame. n'abandi bo bahagarika Hakuna mtu anaweza wazuia. ataravuye Yerusalemu Unaishi Yerusalemu tu. haleluya kawuliro bahagarika Hakuna mtu anaweza wazuia. atariko yavuye Yerusalemu Unaishi kule Yerusalemu. haleluya Amen. iyo mwisi bibaye nabi Ile mautulie na haribika. n'abandi bashobora gutora inyishu Hakuna mtu anaweza ikibazo cy'isi atarabari Yerusalemu Unaishi Yerusalemu. abari Yerusalemu Watu wa Yerusalemu. bamenye ibigiye kuba Wanajua mambo yanakuja. bakamenya n'ibyarenganye Yaliyopita. abari Yerusalemu bavugana n'Imana Wanazungumzana ku mwanya ku wundi kila muda. ujya munsi y'utamuvuye ku musozi wa Yerusalemu Ile wakati Mungu anakushukuru. Haungelivuka abantu mpaka. bose ntibajabutse Watu wengine ariko kubera wari uvuye Yerusalemu wanatoka mlimani Yerusalemu. haleluya haleluya Amen. umuntu avuye Yerusalemu agira igikundiro arubahwa aratinywa ibyo avuze byose baramwumvira kubera siwe bumvira baramubwira Imana iri muri we iko ndani mwake. kuko umugwa w'i Yerusalemu Kwa maana urongowe n'Imana yo mu ijuru ongozwa na Mungu. icyo gihe umuntu ari Yerusalemu rero aba ari mu Mana neza Anaishi kwa Mungu vizuri. haleluya Amen. Mana nishimwe Bwana asifiwe. umuntu ari Yerusalemu Mpanisha Yerusalemu. yakubwira ikintu kizoca Kwambia kitu kitafika. umuntu ari Yerusalemu Mpanisha Yerusalemu. azokubwira n'ibyo utarabona Kwa maana yenyewe hujajua. ukarerekwa Anafunuliwa. arahishurirwa Anafunuliwa. avugana n'ijuru Anazungumza na mbingu. umuntu ari Yerusalemu Mtu anaishi Yerusalemu. Yerusalemu Yerusalemu. Yerusalemu Yerusalemu. niko niyumvira Yerusalemu Niko nafikiri Yerusalemu. haleluya Amen. haleluya Amen. Yerusalemu Yerusalemu. uyu muntu Huyu baba yari ibereye Yerusalemu hapana jishi nta kibazo yari hapana afite swali, ariko arahava lakini akatoka huko ashiye Yeriko akaenda Yeriko. navuze ibyiza by'i Yerusalemu Nimesema mema ya Yerusalemu. navuze ibyiza by'i Yerusalemu Nimesema mema ya Yerusalemu. Yerusalemu uzoharare Yerusalemu pailale. wongere uhirigwe Upashinde. abari hari inyuma haleluya ariko ko mbona abantu bamaze gushika i Yeriko Unaona watu wameshafika Yeriko. ko mbona harimo abantu bari i Yeriko kandi bari Yerusalemu Naona watu wako Yeriko sasa na walikuwa Yerusalemu. namaze kubona abantu batewe n'abambuzi Na wao watu wamesha shambuliwa na wanyang'anyi. wewe wavuye muhira uje gusenga Wewe umetoka nyumbani umekuja kuomba. kandi wavuye muhira Umetoka nyumbani uzi kuje kurondera ibya unaenda Yerusalemu kutafuta mambo ya Yerusalemu. ugeze hano ukacusinzira Hapo unaanza kusinzia. ugiye Yeriko Unaenda Yeriko sasa. wagiye Ulishaenda Yeriko. nama nabibagiye hari umuntu arasinzira kwa Siyoni Pana mtu ashasinzia pale sokoni kwa Sioni. hari umuntu arasinzira kuri kote Mwana amesinzia sokoni kwa Kotebu. ntibishoboka Haiwezekani. nta muntu n'umwe ndabona Sijamuona nawe wari umaze iminsi utaryama Haya siku ugeze kwa
uri muri urangahe usinzi ariko na hano warukwiye kudasinzira ariko mwizina Yesu subira Yerusalemu haleluya kuduze cyubahiro cy'Imana haleluya 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 bipuriza kabatakya kubakibanza cyane abacunguwe Imana yahamagara Yesu cyatumyaza kwari kugira ngo abantu bave Yeriko baje Yerusalemu bagumane na Yesu Yerusalemu hakiri cyatumye icyazanye Yesu kwari kubakura Yeriko mu bivumo mu mibabaro abashiye Yerusalemu hakiri cyatumye Yesu ahura na bigabona kwari kugira ngo abantu baze bahora bari Yerusalemu bari mu munezero bari mu mashimwe bashime Imana haleluya kwari kugira ngo wakushinda ababuzi wale manyang'anyi wa Yeriko acharamanuka akashuka sasa bagaze munzi alipofika njia achagwa mu bambuzi akakutana wanyang'anyi mukora wakamunyang'anya reka ndakubarira igihe cyose wakati wote uzovira Yerusalemu kutoka Yerusalemu bazogukora watakunyang'anya aragukoba watakunyang'anya ugerageze kuvayo usijaribu kutoka ugerageze kuvayo pino toka baragukoba watakunyang'anya wamuneza wao watabera mashimwe barayatwa Qur'ani watabera uveyo gusa toke tuje butaha uveyo gusa ugeni Yeriko wende Yeriko uje mu wesho wende kwa wongo Yeriko uzosanga bari muri Yeriko tafuta hari muri nimbari ndomboro ya Solomo kandi ndomboro hari ya muri ndomboro ya Solomo pale ndomboro ya Solomo Yeriko sanga baterana ibidaje unakuta wanapigana machupa Yeriko hari ya muri bwati pale kwa bwati usanga wo baja mukajana n'umuntu mukubira na mutu agana mu nzira unafika njia cyane biguma munaanza kupigana kandi mwasororaniye tena mlipeana ni muhana tena mlipeana mukaba kubera ari Yeriko kwa sababu ni Yeriko arabazimu bazukuruka mizimu yanatoka ambabazi hakuna rukundo hakuna upendo Yeriko banurumogi Yeriko wanakunya Yeriko bakora bibyo byaha byose wanakutenda yote watabavano akawabana na mutwara wakambeba amasengesho yose wakabeba maombi yote yo birababaje cyane unahuzunisha nagomba ndakubaza natandi kuuliza natute ngo raba yuko ukiri mu kibanza cyawe nafasi yawe haukutoka iwavuye Yerusalemu umetoka kwa ibanga ukaba uyu munsi leo hii uri Yeriko unaishi Yeriko abantu bari Yeriko watu wanaishi Yeriko ikintu cha mbere bagutwara cha kwanza na mbere bazogutwara cha kwanza watabeba babanza kugutwara amasengesho wanakunyang'anya maombi amasengesho wananyang'anya maombi ubu Yerusalemu ukitoka Yerusalemu abambuzi wao wanyang'anya kugutwara amasengesho watakunyang'anya maombi no hari abantu bari hapa na watu wa masengesho washanyang'anywa maombi bari hagati ariho bari wako kwa wako bagenda batagera wanaenda wabonye wibaza ngo barakomeye ili wanaangalia ariko amasengesho lakini maombi yarumye ke yalishakauka zamani iyo atamuye gusenga kama angeanza kuomba barafukama wanasujudu batambura kufuka wanaanza kusujudu iyo bagomba kujya amatanga bagomba kubyuka kulala kwa bakacha basinzirira wanaanza kusinzira abandi bari Yeriko wengine wanashamaze gutwagwa washapelekwa na Yeriko wanapelekwa na wambuzi na wanyang'anyi aanza kufungura akimaliza kula akatambura kama ruhuka wakisema nipumzike kidogo akachaisha yifuka gashuka anajifunika shuka hanyuma akachasengera anaanza kuombea pale nakushukuru nawe wanziganye umenilinda wakosema asante Mungu haleluya mwizina cha Yesu mwizina Mana nakushukuru nakushukuru wabanye nacheme kwa pamoja na unakosa Yesu wanziganye jina la Yesu abantu abambuzi bamaze gukora amasengesho basengera mu mashuka wanaombewa kwa mashuka basengera mu mashuka bajifunika shuka para bakovya maswali wanyang'anya maombi para bakovya imbaraga za masenganya nguvu za maombi abantu bambe
watu wa Yeriko bamaze gukora walishana abambuzi na wanyang'anyi batangura gusoma Biblia wanaanza kusoma Biblia. Yesu aramwishura ati Mjibuti habaye umuntu pambe kuwaka mtu yari karambye ana Yesu yari karambye Yeriko agwa mu bantu uwo baramukoze Shamnyang'anya na baramukoze wamemnyang'anya neno. ariko yageze kuri Facebook Lakini kwa face, yageze kuri WhatsApp lakini kwa WhatsApp. wasa hano musengera abandi bafata Biblia wako abandi bafata Biblia kandi bagasoma ijambo ry'Imana nasoma na Mungu ugasanga nawe ari muri WhatsApp yuko kwa WhatsApp mtandaoni barumvika ama message ana abandi hano bariko barumva ubutumwa wengine wanahubiri ubu baramukubye kuanzisha baramukubye amasengesho ari muri WhatsApp angali kwa WhatsApp turaza kubona na saa 9 tutaona sasa nakuja ndamusange hamwe ku kibare ute pale kilabuni ndaje nakuja